uronyo Mbak Sekolah SD 62 Banda Aceh gepegat pajobu rame-rame di halaman Sekolah SD 62 Banda Aceh yang nama Ji Meramin pajobu rame-rame yo ke ino untuk gesambut bulan puasa yo uronyo giu babu masing-masing paju bertiga paju linya sambil gemuturi sambil kedrodro sama anak-anak mit ke ya untuk gepaju bu gepaju bu bersari bersama-sama ya, kelagenyo bak sekolah tapu dip lom cara adat Aceh kan ya itanyo na tiga tekara terus bulan puasa gejak meramin biasa ji kede ulaut ya bana nyo uronyo tapu turi tu malom tapuri lom iban gekeun meraminnya ke pajobu rame-rame ya tababu dari rumah pajobu rame-rame nyo anak sekolah SD 62 Banda Aceh kage pegat meramin uronyo pada uro sedati ya tanyo adat getanyo memang nyo paju rame-rame sama lagi tanyo paju kanduri ya yo lagi nyo ke anak getanyo taputuri lom tu paju bersiga paju bersiga nyo bahasa Indonesia bersama atau bersama yo ku uronyo kepala sekolah gejuk pengarahan supaya ngak ditepu meraminyo dan pu makna baju bu rame-ramenyo ya dengan disambut bulan puasa dengan senang hati bulan puasa karap roh bak tanyo ya bagi orang Islam ya yo laginya tanyo tak pegat meramin di ke sekolah SD 62 Banda Aceh ya guru-guru ji ge kalon anak pajobu guru pi hawa pajobu nyan bana yo lagi nyo ke getanyo untuk tahu ke begat anak-anak getanyo ngan na sama-sama pajobu mungkin yo di rumah hai pajobu tidroi yo terus kena bak ngon ji le pajobu bana kali baca doa bunuh nyo ka pajobu lom ka pajobu rame-rame geule ba bu ngon gatnyan kadang nasi manok kadang boh manok kadang kemasin ya kagak menginging genging teh yang kena kala yang na selera mandu murung kata beda-beda selera nasi manok nah boh manok nah boh itik jeruk yo nyok lagi nyo kamu pegat acara untuk ngak saling kenal mengenal ngak saling kenal mengenal menyo ke untuk saboh acara anu miet ngak berkesan sampai ngon wati raya ge urungnya yan ban alhamdulillah uronyo ka senang awaknyo manga tak pajubu urungnya sama-sama pajubu ge menginging ateh bu ngon geladom nyo bulung ku mangat po bu ngolong mangat ya tapi mangat habang pajubunyo ba bersyukuri bu di rumah ge ba masing-masing na ladom blo ba warung
Ladum pokok ji paju uronyo rame-rame. Paju berame-rame urang. Mangat kat. Tanyo kalau meteng hawa tu. Alhamdulillah. Mabe. Mangat buji. Mangat. Pungkel lean. Ba mano? Ba ite masen belum? Ba mano jeruk? Kamu ite jeruk Oh, ba ite jeruk. Man, mana yang bagi-bagi, yo ke lagi yo tak ciptakan demi bujroh-jroh mandum. Tiban cara anu acahnya bujroh, begat dan benar peduli ke ngen-ngen. Yo kage yo dak baju bu ngana peduli ngen ke. Yo kage yo tak ciptakan baju bu berame-rame. Nanji meramin di ke rumah Sikula SD 62 Banda Aceh. Wassalam dari reporter Banda Aceh. Reporter Muhammad Brandi SD 62 Banda Aceh. Wassalam.